ya angibingelele Emzolweni Media neyibonela ukuthi ngihleli nabo bani ya ama-comedian nawana ayihlekela awahleki wona kodwa nina niyahleka awusondele la nihlale nithi asenza izinto ezintsha ikhona i-content ethi at77 Bhotsotso on TikTok i-content kaXesibe noManyathi yasemampondweni ngoba phela ngaformalize edubane right thank you angizokusho nje ngithi mina uzobezwa angikhulumi nabo nje uzobezwa njengamanje nenzani kuphi sise-workshop phezulu kakhulu usho ngokwempilo noma mhlawumbe manje sise-workshop size kwishow elapha enkulu kakhulu biggest one ngenza umsebenzi wami njengotatheli ukuthi ucameraman sise-workshop nje ya sise-workshop workshop yebo nenzani do you have any question mark kahle sizojabulisa abantu kade abantu babefuna ukusibona sihlangene as ama-comedian as ama-street comedian uma ngiqhathanisa ama-comedian asegoli nawala ePresident mina niyibeka kuliphi izinga abasegoli akekho ongabona hayi ngiyagaranta mina razo uyazi ukuthi most of the time Hayi lapho- ama-actors agcwele ku-TV emareyidweni KZN ba mina nje mhlawumbe nayo into engiyithandayo kubantu laphana ku-TikTok into engiyithanda kakhulu abantu ebebene-support la sibona khona abantu belekelela la kukhona khona abafethu abasiza abantu abanemizi engamile kahle nabasesimeni singamile kahle nithini ukubagqugquzela kwi-support ngoba into ebalulekile i-support nakhona ucomedian i-support edingeka kwi-comedian yini okay ake ngiqalela ngibonga nje kulo mfo okuthiwa usiqiniseko angimpraise kodwa umsebenzi awenzile ukulwela ukuvuka komuzi weqhawe lakaBhekumuzi into enhle leyana into engajwayelekile engithi mfo kaMvelase la ukhona uqhubeke aqhube nje mfowethu bese kuthi nani babukeli sifakeni isandla madoda bese mhlambe nenze follow up ukuthi mhlambe leyo nto esifuna ukuthi yenzeke kuleyo ndawo leyo ukuthi yenzeke aphandle wena siyilutho ama-comedian bafethu engifuna ukusho akuyona le nhlobo yasesantini street comedy yabona le geng yasesantini uma ufuna ukusilekelela mfethu ungeza uzofaka uxhaso ungathi asibe sibukhe cha hayi aswada madombolo uthasoperform uthi unako ukudla ku-transport utshwala sabe notshwala sebenza imali sizebe sinemndeni abantu abasiqashe bafethu siyaqasheka ngenhliziyo enhle indaba yokuthi umuntu usebenzela indaba ye-drink ayiphele indaba ye-drink mfethu awuyigqoki i-drink i-price yami akuyi-price yami i-price yami ngoba phela egcineni labantu uhlangana nabo usuhamba lana usudumile awunalutho ugqoke amabhulukwe adabuke njengayimvalo sebeyahlekwa yibona abayeke umuntu futhi okunye kumele nikuyeka angingathi uma kunisibona mhlawumbe senzola nanisigcwalisela amarenki bese kuba inkinga leyo nanisigcwalisele workshop anisekhe workshop cha iyekeni leyo nto sikhona workshop sikhona impela limaza nje isithunzi mfethu nalento yokuthukana-ke bawenza i-content umuntu uma engayithanda akadluli lento yokuthukana mfethu angazi uma ungamfuni untshebe mfethu awumfuni asikho isidingo sokuthi uzungithuka if mfethu uyabona ukuthi i-content awahambisani nayo usuke ungithuka uzukhomenta ngento e-negative because manje la siyazama ngoba sohlangana noma mhlawumbe yena enze yakho wena leyo ukuthi wena ingcono mhlawumbe uzokubheka usukhomenta into enesikhona wena ungenzi lutho yabo mahlangana nina futhi enithukayo makuhlangana la hambe nisigijimele ngicela ukushutha nawe ngenza isiningi ngicela ukushutha nawe tatheli siyabonga siyabonga bafethu nizwele la siphethe ama-comedian adume kakhulu asuka kudeke bakithi bengikhona ngufakazi ngihamba nawo nje endleleni na into ebalulekile efana nazo ukuthi akukhulumako kulaleleni futhi kwenzeni iyona into ebalulekile umuntu ngabantu mosiqhelisa umuntu kanti kusasa udinga ukuthi nawe uphumelele entweni oyenzayo namhlanje sinabantu la abaphumela obala ngokuhlekisa abantu wena uthini ngakho uthi umfowethu musani ukubathuka musani ukukhuluma noma yini mongathandi nje phuma ku-content bafethu kwenzeni ngempela lokho siyazi nabantu la abakhonza ukuthuka kakhulu nokukhuluma izinto ey'thenana amandla ukuya phambili-ke akiwa ngamagama rafu kodwa into ebalulekile
ukuthi landela i-channel yakhe uyisupport. Uma ngawe uyafisa ukunikela ufisa impumelelo kuyena, nikela phela ulandele ukuthi i-account yakhe ithini unikele. Sayithanda into eniyenzayo ukubona mangabe nixhasa lapha ko Ayanda Msweli nikhipha lo 10 rand no, into enhle leyo nathi siyithi siyabukelela ukuthi cha kuyisenze sihle iAfrika sibuye ngempela nezo lonto. Siyabonga kakhulu leyo support kuningi kakhulu ulandeleni bafethu. Asibonge nganza wethu msazi ngumbuso omkhulu.